Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u Pelini Med, još jedno izdanje, sa mnom je tu Dario. Dario, kako ti je bilo kod Leona? A bilo je super, bilo je baš lijepo, prirodno, zabavno, cool. Ajde, to mi je drago. Jesi umoran sad ili si spreman za novi seć? Spreman za Ti se razbroja i možemo dalje. Ja sam se raspričao totalno. Pa dobro, neka si, bolje da je tako nego da mučiš. Evo tu, objašnjati ti samo kako funkcionira, znači imamo Pelini Med i čisto onako kao, to ti određuje kako ti je prvo pitanje, znači onako ili gorko ili slatko, pa evo, ne znam, šta bi ti, više ti, a ili šta... Peci ili? Šta god, kako god ti hoćeš. Ajde to. Znači, postoji li neka situacija u tvom životu kad si se treba zauzeti za sebe ili za nekoga, a da si prešutio, da ti je kasnije bilo žao? 100 puta. Ajde, jednu nam reci. Ne treba biti vezano za glazbu, nego bilo šta, ne znam. Ja ima ih 1000. Kad sam se trebao zauzeti za sebe, a nisam. Ili za sebe ili za nekog drugog pokraj tebe, ono, da neko njega, ne znam šta. A pa ne znam, recimo dosta puta, ono, djetinjstvo, kažem, ja sam stvarno imao dobro djetinjstvo, ono, super mi je bilo, sve je bilo okej. Ali dosta puta, ja sam inače ovako po prirodi dosta povodljiv. I ono, inače ovoga dosta, i pogotovo kad sam bio mlađi, ono, tipa, ne znam, bila je jedna situacija gdje moj tad najbolji prijatelj je bio, baš su maltretirali su ga u školi. Ja sam s njim odrasao, ono, praktički smo ono živjeli zajedno svaki dan i ono, njega su baš, sjećam se kao da je jučer bilo, bili smo na autobusnoj stanici i njega su baš su ga ono maltretirali, su ga i tukli, a ja sam nisam htio biti ono sa cool klincima, a nisam htio biti ni taj kojeg tuku. Ja sam uvijek bio neka ono siva zona, znaš ono ko sa strane gleda. Da. I sjećam se tog jednog puta, baš gadno su ga bili gnjavili i ono, htio sam uskočiti pomoć, ali sam se bojao da će to obilježiti mene kao takvog u nekom daljnjem periodu, pa da će početi mene tlačiti, pa sam jednostavno ono prešutio, stao sam sa strane. Nisam bio niti ovaj koji su tlačili, niti ovaj koji je bio tlačen, ali sam onak bio sam sa strane, bilo mi je krivo, užasno. I danas žalim za time, jer danas bi postupio potpuno drugačije, ali jednostavno tad ne možeš znati. Većina bi tako, da, sigurno, jer baš mi je bilo onako, i danas je, sad kad sam se tog sjetio, baš mi je krivo. Reci mi, šta misliš, znači doticali smo se malo tog digitalnog tehnologije i svega toga trenutno, šta misliš kako će svijet izgledati za recimo 5 godina? Ne samo što se tiče glazbe, što se tiče društva. Pa vjerojatno grozno. Šta ti prvo pada na pamet? Pa pada mi na pamet ono što već danas vidimo, a to je da su svi ljudi sjede na kavi, svako na svom telefonu, social skills minus 1000. Ljudima je lakše, danas, evo ja već sad vidim po sebi neke probleme, znaš, nemaš problema s dečkom ili nešto, pa onda totalno ne možeš mu to reći uživo, nego mu kažeš to preko poruke. Znaš, tipa, imaš neki problem, znaš, i sad kao, ali ja, Ana, gledaj, mi sad imamo neki problem, ja ti kažem, ajmo pričati, ti kažeš, ma ne, sve je okej, i onda ja odem doma i ti mi za 5 minuta pošalješ poruku, gle, ide mi na živce zato što si napravio to. Definitivno svijet ide u tom smjeru, ja ne mogu reći, ja jako volim mobitel kao takav, kao uređaj, jer pruža bezbroj mogućnosti, ne samo to što možeš slušati glazbu koju voliš, ne samo zato što možeš biti na društvenim mrežama, nego jednostavno mobitel kao gadget je genijalna stvar. Stvarno je. Da ne kažem da možeš s njim kontrolirati ako imaš smart home, bla bla bla, sve možeš s njim. Ali mislim da i ja kao i mnogi dosta lako padneš po taj utjecaj da zapravo zaboraviš na stvarni svijet koji je oko tebe. Tako da moje neko viđenje u 5 godina ili ne znam koliko ćemo gledati unaprijed, da će ljudi definitivno više biti na telefonima nego u društvu. Socijalne vještine će definitivno past. Sad, da li će to biti dobra ili loša stvar? Po meni će vjerojatno biti loša, a sad opet to će sigurno imati neke svoje prednosti. Tako da, ne znam, moje viđenje o tome je malo... Da. Ne padaju mi trenutno na pamet prednosti manje socijalizacije, Pa da, mislim, u ovim vremenima nekim čudnim bi trebalo biti više socijalizacije, ali nekako, ja imam kolega s kojim radim i ja imamo jednu uzrečicu od početka pandemije i svega, a to je pravimo se da je sve okej. Tako da ja mislim kako god da bude, ja ću se praviti da je sve normalno i to je to, pa sad šta bude, znaš, to je neka malo čudno zvuči, ali ne možemo si pomoći, mi jednostavno premali smo da bi nešto promijenili. Da. Moramo jednostavno svi kako voda ide, tako i mi plivamo, tako da
Nema baš neke, sorry, filozofiram. Ako neko ovako gleda, na primjer, ko se ne bavi tim glazbom, na način na koji se ti baviš, šta bi rekao koliko tvoj radni tjedan sadrži radni sati? Mislim, otprilike, ovako možeš procijeniti, kužim da svaki ti dan drugčiji, ali otprilike. Da, definitivno. Je li to recimo više od 40 ili manje od 40? Više od 40, definitivno više od 40 sati. S obzirom da napraviti nešto i ostaviti neki trag je vrlo teško. I ja mislim da ne možeš ništa napraviti bez da uložiš jako puno truda u to. Barem to je moja neka filozofija. Ja sve što sam, sad će ovo možda malo zvučati glupo, a sve što sam u životu htio sam do sad postigao. Ali ništa nisam dobio, sve sam dobio, ali ništa nisam dobio bez da sam se pomučio. Znači znao sam raditi 3 posla i znao sam raditi i 5 poslova i sve što mi je bio cilj ja sam to ostvario, samo mi je trebalo jako puno rada i truda i ultra puno odricanja. Znači ultra puno odricanja. Tako da 40 sati je za mene jako smiješno, to je kao 9 to 5, znaš, to. Ne, ja definitivno što se toga tiče nekad radim i previše, ali opet ima tanka je granica između busy i productive. Da, definitivno. Znači, tako da neki ljudi krivo shvaćaju to i onda misle da je kad si zauzet da je to produktivno, zapravo nije. Znači, treba uzimati pauze, treba pametno iskorištavati svoje vrijeme. Ja ne kažem da ja ne odem popodne i spavam pol sata. Jasno, znači, definitivno to radim jer mi treba nekad. Neki put se nađeš pred zidom pa ne možeš više dalje. Naravno, da. Ali opet moraš znati to prepoznat i reći to je sad taj tren, idem sad leći pol sata. Tako, da. Idem pogledati neku seriju na Netflixu ili nešto, ne znam, nebitno. I onda se mogu vratiti u svoj workflow. Tako da, realno, moj radni dan započne ujutro, ja sam ti inače early. Svaki dan se budim u 6. Da, jer kad sam se budio u 8 mi je falilo 2 sata u dan. Bože. Da, i nisam stigao sve napraviti. I još sam se počeo buditi u 6, tako da kad se probudimo u 6 stignemo obaviti apsolutno sve i još mi ostane vremena za chill. Tako da nekako meni je zapravo cijeli dan radni, samo u nekim segmentima si uzmem tu da pojedem, da ne znam, malo odmorim ili nešto, ali u principu radim dosta. Je, to je to, hvala ti lipa, bio si super, evo, s ovim još malo što je ostalo živije i onda se vidim uskoro sa tvojim bratom. Dogovoreno. Di si, Martine, kako si? Odlično, kako ste? Dobro, evo ide. Kako ti je bilo kod Leona? Kod Leona? Fenomenalno, zato jer imamo istu... na isto smo i valno dobili. Jel da, našli ste se baš. Primijetila sam da ste uživali, to mi je drago. Ajde, nadam se da će ti onda bar upola biti dobro ovdje sa mnom. Ja sam siguran. Ajde, dobro, onda uglavnom... Kako ti ide pravilo? Znači, pelin i med kategorija, di je ispod jedne čaše pelin, ispod druge med i to što odabereš, to ti je čisto onako određuje prvo pitanje, će li biti onako malo gorko ili slatko. Aha, gorko i slatko. Tako je, da. Ajde, šta biraš? Evo, biram ovu koja do mene, znao sam da će biti pelin. Nisam namjerno stavila tu pelin. Nije uopće bila sugestija. Bliže tebi, ne, nikako. Tako da evo sad možemo nazdraviti, pa ti pomalo svojim tempom za kraj večeri i početak. Aj bog. Ajme, čekaj. Ok, znači prvo pitanje, šta misliš šta tvoja generacija traži u glazbi? Moja generacija? Da, recimo glazba je uvijek kad gledaš, ne znam, 60. 70. Bilo koje razdoblje, kad pogledaš nekako imala je neku poruku, nosi neku, znači prije su slušali, dosta je bio onako društveni bunt, onda se glazba s tim povezivala. Da. Šta misliš šta danas, recimo, tvoja generacija traži Pa gle, ja bih rekao da sam na nekoj onak prijelaznoj generaciji. Znači između nekih ljudi koji vole klasične stvari, starije stvari, tipa ja jako volim Frank Sinatra, Dean Martina i tako muziku, da. Super. Znači oldies. Okay. Ali opet, drugi dio je ljudi koji vole ove moderne trap, cajke i takve stvari. Tako da ne znam baš da bi mogao reći generalno za svoju generaciju, jer nekak je podijeljeno, ali za nekakvu modernu generaciju, ovi malo mlađi od mene, vjerojatno i mojih godina, nisam baš nešto star, da više vole tu mainstream spiku, mainstream briju,
muzike, znači to su oni trap beatovi, kod nas pogotovo se slušaju cajke općenito u klubovima, znači više onak mainstream stvari. Ali šta misliš recimo, je li misliš da ima još išta što traže neki smisao osim same zabave? Znači kao, dobro mi je, glava mi je možda ono prazna dok sluša, ne razmišljam o ničem posebno, ili misliš da Mislim da još uvijek ljudi koji su moji godina, znači ne znam, 21, 22 sad, da još uvijek traže tu nekakvu poantu u muzici. Barem ja ju uvijek tražim, dok ju pišem i dok slušam i dok skladamo ja i Dario zajedno. Znači uvijek tražim da ta muzika ima, da pjesma ima nekakvu priču. Znači da nisu samo riječi nabacane na ritam, jer danas možemo prodati sve. Znači ako je ritam dobar, ako je melodija dobra, ja mogu pjevat, ne znam, ono, kak cugamo, kak se zajebavamo, kak gledam krave na polju, nebitno je. Da. Znači mogu pričati o bilo čemu, ako dobro zvuči, melodički, ako je zvučno, ljudi će to slušati. Mislim da to vidimo onak generalno. Da, definitivno. I ti i ja u današnjoj muzici. Ali mislim da još uvijek ima ljudi, i to mi je nekakva motivacija u stvaranju muzike, jer još uvijek ima ljudi koji traže tu kvalitetu, koju si prije spomenula u emisiji, koji traže tu nekakvu iskrenu poruku, koji se hoće poistovjetiti. Jer meni je najbitnije kod svega, što se tiče glazbe, da kad ja nešto napišem i kad mi napravimo jednu pjesmu, da postoji neko ko će reći ja sam se ovako sjećao kad sam imao 9, ja se ovako sjećao kad sam imao 23. Znači to je nekakva poanta. Za koju pjesmu misliš, to je za koju pjesmu ljudi misle generalno da je smeće, a ti misliš da je dobra? Ti bi rekao da je kvalitetna. Koju pjesmu mislim da je smeće? Ne. Drugi misle da je smeće, a mislim da je dobra. Tako je, da. Jo. Pa ne znam, vjerojatno nešto od Ed Sheerana. Koja je poznata Dario od Ed Sheerana? Shape of You, da, odlična pjesma. A to ljudi vole. Pa šta ljudi to ne vole? Pa ne znam, ima uvijek hejtera koji... Ima ono malo, Ne nešto. vole Ed Sheerana, vole njegove pjesme. Bravo. Justin Bieberova neka nova pjesma. Pa ne znam baš njegove starije stvari. Ima Yummy Yum, neka pjesma. A to nije baš neka. A to nije baš neka pjesma. Ja sam uvijek na onoj strani koja govori da je pjesma loša. A ne da je pjesma dobra. Okej, ima li neka koju svi vole, a da ti misliš da je loša? Jako. Koju svi vole. Koju pjesmu svi vole, ja mislim da je loša. Onda ipak nisi toliki hejter, ajde. Ne, nisam hejter, su samo stvari koje se meni ne sviđaju. A mislim da je to logično. Jel nije? Da, ne znam. Suzdržavam se odgovora. Isuse Bože. Koliko je... Okej, ja sad ga pitam onda neke stvari. Čekaj, mi pijemo samo jedno. Okej. Dajte čovjeku jedan pelin, molim vas. Please. Okej, ja imam još samo jedno pitanje. Znači, tvog sam brata pitala da zamisli kako bi svijet izgleda za 5 godina. Šta ti misliš kako će svijet izgleda za 50 godina? Za 50? Da, neovisno o glazbi, nego ovako, šta ti prvo pada na pamet? Kad zamisliš svijet za 50 godina, to je koja? 2070. Imam dvije slike. Ili ćemo se vratiti na nekakav originalan smisao. Znači, tipa ja gledam po muzici, puno moderne glazbe, gura se elektronički zvuk, znači nije pravi bubanj, nije pravi synth, znači samo elektronički soundovi, ali što dalje ide vrijeme, to nekak izbljeđuje, znači ne može zauvijek jedna stvar biti pop. I vraćamo se opet na prave bubnjeve i na live svirke i na takve stvari, pogotovo kako je sad bila korona, mislim još uvijek je. Ljudi su željni toga, znači ljudi su željni pravog pipa. Da. I mislim, imam dva scenarija. Ili ćemo biti svi zakopani u metaversu, onako u najboljem svemiru koji postoji i u savršenoj idili, ili ćemo se vratiti na nešto izvorno. Sad, šta će to biti, ja ne znam. Pa pošteno, ajde onda ćemo u to ime za onu bolju opciju, jeli? Živjeli, za metaversu. To ne! Povlačimo!
Znate ko nas isto Sad ću. Evo, to je to. Hvala ti, Martine. Hvala Bio si tebi super. na jednim pitanjima. Dobro. I publici. Molim. I drugi put. I treći put. Hvala, šta da uopće kažem. Ako sve si reka, eto. Ništa, fenomenalno. Bravo, odlično. Hvala dragi ljudi što ste gledali i vidimo se idući put. Vidimo se. Aj, bok.